I sjećam se, kod danas bilo jedno gostovanje u Osijeku i odlazimo na gostovanje s kombijom, ja odlazim s jednom ekipom, bila je majko, znači svega. U takvom smo stanju bili loše da je vozač koji je bio najbolji na puva 2.36 kada se zaustavilo. Da ne govorim da je bilo momenata kad bi se popuštalo po 50 grama trave na gostovanju, da bi bili napušeni, nisam više znao u kojem stoljeću živi, ni šta se dešava oko mene. Ali ja i dalje dolazim na zajednicu, mislim ne idem u crkvu, ali dolazim na zajednicu. Međutim, to je bilo potrebno, je bilo jedno vrijeme da jednostavno Bog me suoči sa mojom istinom. Jer ja sam konstantno bio u laži, sam sebe opravdavao, sam sebe krivio, sebe sve. Ja nikad nisam bio kriv za ništa. I to će se dogoditi na tom gostovanju gdje sam ja shvatio, onako predrogiran, da budem brutalan, da sam shvatio tko sam ja. Da sam ajme majko i da ako moj život ostane takav, ja sam se tada suočio, prvi put mi je Bog otkrio pakao. Ne na neki mističan način, nego sam shvatio da moja smrt će zaista biti smrt. I nakon toga gostovanja mi se vraćamo. Ja vozim kombi, tu večer stane sa svime. Bilo još padova, pada sam ja, ali tada odlučim u svome srcu da se više neću drogirati. Mi se vraćamo s toga gostovanja i po nekim neutvrđenim okolnostima, jednostavno jednom zavoju, se stvori jedan kamen i ostanemo bez obe dvije desne gume brzini preko 100 na sat. Ja ne znam kako smo mi uopće preživjeli to. Ja sam vozio, uspjeli smo stati, uspjeli smo sve popraviti na kraju, jer jednostavno đavo je vidio očito da zapravo prvi puta u životu ja želim učiniti dobar korak i da će moja duša biti spašena po Božoj milosti. I mi se vraćamo, ja se udaljavam od svih, ono što me spasilo je svakodnevna misa. Znači, često ljudi me znaju pitati kako i na koji način. Ja govorim, nemoj ništa moliti, niti jednu devetnicu, ništa. Nemoj ni Oče naš budalno izmoliti. Otiđi svaki dan na misu i pričesti se. I to je spasilo moj život. Zašto? Jer ako se svaki dan pričešćiš, onda se moraš ispovijedati redovito. Onda više ne možeš griješiti. Onda bi sad ispovijedao jednog svećenika da sam mu dosadio. Ja bi svaki dan dolazio na vrat, pa bi u bludu, opsao bi Boga, opio bi se. Ja sam svaki dan zbog jednog grijeha njemu dolazio, zbog teškog grijeha, ne zbog neke gluposti. Dosadio sam mu, ali ja sam uvijek govorio da njima ne trebam ispovijed, razumiješ, ja se želim pričestiti. Tražim ono odricanje, moraš doći u dugim gaćama. Ja bi nosio dvoje gaće, jedne preko drugih, onda bi, ne znam, nakon mi se skida, pa to cirkus, pa me turisti gledali tamo po Omišu. Pa ljudi te gledaju, šta je ovome? Od nekog predmeta straha u gradu postaneš predmet izrugivanja. Ali nije me bilo briga, sam bio spreman srušiti taj spoj na zemlji. Jer sam osjetio da me Bog daje novu priliku. Jer da malo pomalo kroz ispovijed, kroz pričest, svakodnevnu pričest, ja mijenjam svoj život i postane nešto što Bog želi da bude. Nešto okolina želi, nešto drugi ljudi oko mene žele, nego ono što Bog želi od mene. Da budem onaj pravi muškarac, ono kada Mojsija Bog osposoblja i kaže mu, idi nazad. Ali on kaže, ne mogu, ja sam mucavac, idi nazad. Pa kako ću ja pred faraona? Idi nazad. I ja u tom trenutku prihvaćam da bude ono što Bog želi od mene. To ide sa svojim posljedicama, naravno, gubim sve prijatelje, gubim sve oko sebe, gubim podršku roditelja, nemam pomaš šta, ali sam zna da je Bog živ. I zna sam da Bog u mome srcu želi nešto novoga napraviti. Taj proces je trajao. Znači, nije to išlo preko noći. Ali od odluke do nekog, prošlo je par mjeseci. Ali ono što me spašava da je ustrajnost u pričesti.